benda yang paling Aliana marah dekat diri sendiri is that Aliana berjaya beli Climate Card tapi tak pakai. So inilah dia Climate Card yang Aliana beli tapi tak pakai. Climate Card is a card that allows unlimited rides dekat Seoul buses, subways and Gimpo Gold Line and more. Ni senang cerita, kalau korang tak beli, korang akan rugi sebab dia adalah unlimited ride untuk certain days. So as you can see here, this is how you top up your Climate Card based on the option of days yang you nak. So once you pilih, dia akan show you punya timing bila akan berakhir. So bayangkan Aliana bergerak area Seoul tanpa menggunakan Climate Card ya. So I think that is my biggest mistake yang Aliana sampai sekarang tak boleh nak terima sebab Aliana berjaya dapatkan Climate Card tapi tak pakai. So as you can see here, this is all of the views yang Aliana dapat tangkap whenever Aliana naik bus, and also some of the views yang Aliana naik train dekat Korea. Tapi kalau korang berjalan di luar Seoul, kena juga pakai T-Money. Contohnya Aliana pergi ke Goyang Stadium, Aliana pakai T-Money, and also Aliana pergi ke Suwon pun Aliana pakai T-Money. So remember this and stay tuned for more. Annyeong!